Siphinde sibingelele futhi bazalwane, siyabingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuhleze kuyintokozo njalo basanthi sibe ndawonye. Siyambonga uNkulunkulu ngani nonke. Nginesiqiniseko bazalwane nikhona. Ngiyangibone lapha kuma comment khona abazalwane abaregula abakhona nje njalo esesiwumndeni nabo abalandela lama teachings egameni lika Jesu. Nginesiqiniseko akusafani njengoba umuntu eqalile, siqala ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzobadonsa abantu abazozwa le message. Manje sebekhona abafowethu asebevelile bazisho ukuthi bakhona bayingxenye yale ministry yalama teachings egameni lika Jesu, and inkosi yalekelela iyasiza kakhulu. So ke ubingelela kwami sengibingelela ngesibindi sokuthi bakhona abafowethu, nikhona abafowethu nilalela egameni lika Jesu, niyalandela futhi anicini ngokulandela nje niyasizakala kakhulu. Ngiyanxusa ke futhi ukuthi ke siqhubeke esesikuzwile sikudlulisele kwabanye. Inhloso kuba lokho esikuzwile ekusisizayo ubasize futhi nabanye. Uma ngabe usizakala lapho, ubungeke usizakale ukuba mhlambe ngihlale phansi, lokho esengambulelwe khona ngathula nakho, ngathi into nje ezosiza mina kuphela. Kodwa i-step engasithatha ukuthi ngizokushare la bese umoya engcwele nenza umsebenzi ukuthi ke akuholele khona. Mhlambe nawe ke ungenza uma usuzwile wasizakala, ushisekela ukuthi kube khona abanye ozobasharela, kungabi wena kuphela, ngoba nawe usizakale ngokuthi kube khona osherayo. Abazosizakala abathile bazosizakala ukuthi nawe ushare. Leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ufakazi ezizweni zonke, anduba kufike ukuphela. Ukuphela kuzodeterminwa kakhulu ukuthi selihambile leli ivangeli lashunyayelwa ezweni zonke. Ngeke ukuphela kwezwe, ukuphela komhlaba uNkulunkulu akudedele uma leli ivangeli lingakashunyayelwa ezizweni zonke. Kumele leli ivangeli lombuso lishunyayelwe ezweni zonke. Elikhona ke bazalwane la ngaphandle kakhulu ivangeli lokweduka. Kuthiwa yilombuso lona, kodwa masuhlola lifaka nombuso walelizwe, umbuso obumnyama, lixubile. Kanti uJesu uMatthew 24 ngithi verse 14 wayekhuluma ngevangeli elombuso eli-perfect, elingekho diluted, elingekho contaminated. Leli vangeli lombuso, umbuso kabani? Umbuso kaNkulunkulu. So ke nje manje uNkulunkulu uyarestorisha ibandla likaKristu, umzimba kaKristu, ukuba abazalwane babe yilento uNkulunkulu ayimisile ngokwecebo, ngokwenhloso, ngokwemotive, ngokwe-purpose, ngokwe-purpose yakho mhlawumbe ungakasekelwa, ukuthi abantu bafise ukuthi baphile kanjani. So ke ma uNkulunkulu esesibuyisela ecebeni lakhe, siya kwi-perfect will kaNkulunkulu, siphuma kwi-permissive will. Sekufanele ukuthi manje thina sesimbulelwe i-perfect will, umbuso kaNkulunkulu, silihambise leli vangeli. So ke sinomsebenzi, sinomsebenzi impela omkhulu ukuthi sihambise, siphuthumise lokho esesikuzwile. Nawe ake kube umthwalo wakho ukuthi udlulisele kwabanye. Ucela ukuthi uNkulunkulu akunikeze indlela yokuthi wena uzoludlulisa kanjani, ngokwamandla uNkulunkulu akunikeze wona, nangokukholwa uNkulunkulu akunikeze khona. Kodwa you have to do something, ungahlali nje usonge izandla. Siyabonga egameni lenkosi uJesu. Siqhubeka nama-series ke bazalwane ngendaba yama-plagues, iy'nhlupho ey'nsukwini zokugcina. Engishilo uma ngiqala ngathi ngiyakholela ukuthi lezi nhlupho ekukhulunywa ngazo la encwadini yesambulo, kuzothathwa ibandla kuqala lihambe, bese kuthi bonke abangamaphinkankani, bonke abahlubuki, the rebels, bonke abantu abamelana noNkulunkulu, abaphikisana noNkulunkulu,
bonke abantu abavumelana noSathane ne-idea yakhe uSathane umqondo wakhe ngezinto eziphathekayo zalelizwe yibona abazothola lezi inhlupho zenzelwe bona. Uma ufunda isambulo chapter 18 verse 4 uNkulunkulu lapha ufaka isimemo uthi phumani phakathi kwabo abantu bami. Ufuna uNkulunkulu kube khona into esiyenzayo thina ngokunquma kwethu nge-authority yokuyikhethela, nge-freedom yokuyikhethela. Uthi uNkulunkulu asiphume, then mase siphumile then uNkulunkulu uzobe senza lokhu ke thina singakwazi ukwenza ukuthi asihlenge. Asikwazi ukuyihlenga thina kodwa uzobe sisihlenga yena, ngoba uthi ukuze singahlanganyeli kuzo inhlupho zeBhabhiloni. Uverse 4 lo verse 5 isambulo 18, ukuze singahlanganyeli kuzo inhlupho zeBhabhiloni. So khona izinto ezokwenzeka ezingezokusithinta thina, and lento lezi inhlupho ezibhalwe lana zizo affect umhlaba wonke. Makuthiwa 1/3 of the whole world, kusho kuzo affect umhlaba wonke. Ma affect umhlaba wonke, alishonge iBhayibheli ukuthi khona ingxenye ethile yomhlaba lapha amaKristu abenza intando kaNkulunkulu, abasaba uNkulunkulu, abazofihlwa khona uNkulunkulu ukuze angabaphazamisi bona uma sebephela sebephumile ku-world system. But iBhayibheli ilona elivezayo futhi ukuthi uJesu Kristu, uMoya Engcwele uzohamba nebandla uJesu Kristu alilinde laphana emkhathini ezulwini lesibili lizosuswa ibandla emhlabeni. Iyona ndlela leyo noma iyona passage le ezwini kaNkulunkulu esikhombisayo ukuthi ibandla kumele sisuswe ukuze lingabi ingxenye yenhlupho ezolethwa uNkulunkulu emhlabeni. uJohn chapter 14 uthi uJesu ngizobuya ngizonithatha ukuze la ngikhona nibe khona nami. So ziningi izethembiso ezikhona kuma scriptures ahlukene eBhayibheli ukuthi impela ibandla alikwazi ukuba ingxenye. Laba abasaba uNkulunkulu, abalalela uNkulunkulu, abathusa uNkulunkulu abakwazi ukuba ingxenye yenhlupho. Uma ufunda lapha kuGenesis naku-Exodus siyathola ukuthi ibandla lakwa-Israyeli liseGibhithe lapha encwadini ka-Exodus kwi-Old Testament siyathola ukuthi ibandla lika-Israyeli uNkulunkulu walenzela ama-means ukuthi uma kuzofika ingelosi ebhubhisayo kubekwe igazi lapha kuma-doorpost so that bona bezoba safe. Failure to do that ungalibhixi igazi, ngisho kuthiwa nomntwana kaNkulunkulu, umntwana wa-Israyeli, ingelosi ebhubhisayo yayizongena ikubulale, then balalela-ke. So uNkulunkulu akwazi ukujezisa abantwana bakhe kanye nabantwana bongalaleli, abantwana abalalelayo nabantwana bongalaleli. uNkulunkulu akwenzi. iBhayibheli sifundisa lokho nje, ihistory yalo, i-character kaNkulunkulu it is in harmony with what we read in the scripture ukuthi uNkulunkulu ukwenza kwakhe uyaba-honorisha labo abam-honorishayo, laba abamthandayo, bemlalela, bemjabulisa, bemthokozisa, uNkulunkulu yaba-honorisha. uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe abantu bama-Israyeli, wabanikeza i-system yokuphila besehlana imithetho, laws of the kingdom. So-ke siyaqhubeka-ke bazalwane no-part 6. Part 6 sizofunda isambulo chapter 9 from verse 1 to 12. Amadimoni avela kwaLasha ukuhlupha abantu izinyanga ezinhlanu for 5 months emhlabeni. Inhlupho le ezolethwa uNkulunkulu uzovulela amadimoni lapha kwaLasha eze lapha emhlabeni azohlupha abantu inyanga ezo5. Sizofunda ngalonto-ke the reason siphumile sishumayela uJesu Kristu size sifike la kwi-social media thina sesikhululiwe kuyo esingaseyona ingxenye yayo i-social media, kodwa size kuyo ngoba wena khona uyadinga ukuthi uthole lolu lwazi lokuthi nazi izinto ezizokwenzeka in future uma ibandla selisusiwe zenziwa ubaba uNkulunkulu, kuyi-punishment kulabo abangamlaleli uNkulunkulu. Nawe ufuna ukuthole lolu lwazi lokuthi uma ungafuna ukuphuma ku-world system uzoba ingxenye yalezi inhlupho yalobu buhlungu. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akulekelele uthuke
umesaba uNkulunkulu mayithi inkosi uJesu mesabeni lowo othe sebulela abe namadla okuphonsa esihogweni. Kumele simsabe uNkulunkulu ukuthi nansi intathu uzoyenza, bese siyagijima siyabuyena siyoxolisa. Simcele sithi Baba siyaphenduka, siyayiyeka le ndlela engakuthokozisi. Sibuyela kuwe, sifuna ukuthatha yakho ekuthokozisayo. Siphile ubungcwele gelekeqele. Sithokozise wena, siphilele wena. Siphilele intando yakho, lokho silethele khona emhlabeni siphilele khona. Singaphileli intando kaSathane ngezinto zalelizwe. Abantu baphesiwe ama-careers abo, that is intando yabo, and ama-careers avela emqondweni kaSathane kalosifa. So manje umuntu uzofuneka aphenduke kulokho, afune icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe, ipurpose kaNkulunkulu ngokuza kwakhe emhlabeni umuntu. So umuntu mayephenduka enze njalo, abesedela konke walelizwe, aphile ubungcwele, azihlukanisele uNkulunkulu ngokupheleleyo, then uzophepha-ke ulolu laka oluzayo lukaNkulunkulu. Right, sizofunda kuverse 9-ke. Enye inhlupho lena ngithe angizibreak down one by one so that uzo-understanda. Ngenza ividiyo nje yenhlupho nenhlupho so that mawulalele wazi ukuthi kunento ekanje ezokwenzeka emhlabeni yenziwa uNkulunkulu kulabo abahlubukile kuye, abangafuni ukuphenduka bakholwe inkosi uJesu bese bedala konke kwalelizwe. Nazi izinto uNkulunkulu azozenza. Sikhuluma kahle ngoba lezi zinto ayenzeki, zisazokwenzeka. Okusho ukuthi mawuhlabeka uthinteke usangawushintsha umqondo wakho, usangaphenduka, usenalo ithuba to repent, ushintshe i-direction obuhamba ngayo, izinto yokuphila kwalelizwe nokufuna izinto zalelizwe nokunaka izinto zalelizwe. Ushintshe manje uthokozise uNkulunkulu, uhambe ngedirection athi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila. Then uhambe ngendlela enguJesu Kristu. Uma ufunda uJohn 14 uverse 6, usangakushintsha lokho. Singakafika isikhathi ukuthi uNkulunkulu asuse labo abamlalelayo, abamsabayo, ayoba nabo ezulwini. Njengoba inkosi uJesu ithembekisile yathi la ngikhona nabo nani funeka nibe khona. So uJesu ukwesomnene sikaBaba ezulwini, nathi funeka sibe kwesomnene senkosi uJesu ngokuthi sinqobe inkanuko zalelizwe zenyama. Ngicela silalele-ke bazalwane uhlobo lwenhlupho ezolethwa uNkulunkulu emhlabeni. Isihlambulo chapter 9 verse 1. Sibetha ngase ngibona ezulwini iwela emhlabeni, yanikwa isihluthulelo somgodi wakwaLasha. Umgodi lespit, umgodi wasesihogweni. Pawulo ila kuyikhaya lakhe laphakade njengalokhu waxoshwa ezulwini. Ilapha yophelela khona uma-attorneys of manje-ke abantu mabethatha i-idea yokuphila kalosifa kaSathane then bengafuni ukuphenduka noma sebelizwile iqiniso, labo bantu labo nabo bayophelela lapho. Then uverse 2, yayisivula umgodi wakwaLasha, kwenyuka umusi emgodini njengomusi weziko elikhulu, kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomusi womgodi. Kusho ukuthi lo musi lo ismoke, kwakuyismoke esikhulu kangangokuthi ilanga lafiphazwa, lafihlakala ilanga. Kwaphuma isikhonyane emsini, kule ntuthu lena, kule smoke, kulo musi kwaphuma isikhonyane. Siyachazwa-ke sozwa siphuma kuphi? KwaLasha. Amadimoni lawa bazalwane, kuvulelwa amadimoni emgodini lapha kwaLasha, avalelwe njengoba sikhuluma nje kanje, avalelwe lapha, alinde isikhathi lesi sizofika sazobaba uNkulunkulu. Then uzowavulela la madimoni eze lapha emhlabeni, ezohlupha abantu abazwise ubuhlungu, and uNkulunkulu kuzobe sekuyi-revenge eseyiphindiselela kubo laba bantu ngoba abakwazanga ukuphenduka emsebenzini yabo emibi. Instead ukuthi baphenduke, bebethi laba abazwayo abaphendukayo uma ngabe bephenduka bese kuthi laba bantu babahluphe, babazingele, babashaye, bababulale, bababopha abanye ngesihluku. Now uNkulunkulu siyalileke thina singabantwana bakhe ukuthi impindiselo ingeyakhe. Lesi sikhathi kuzobe kuyisikhathi sempindiselo kubona
laba bantu abahlupha abantwana bakaNkulunkulu, ngoba laba bantu bengafuni ukuphenduka bakholwe inkosi yamakhosi ephilayo uJesu Kristu, benza intando kaNkulunkulu emhlabeni. Manje sekuyisikhathi se-revenge sikaNkulunkulu. Uzovulela amadimoni azoshaya abantu abahluphe ngawo avela lapha kwaLasha. Then uverse 3, kwaphuma isikhonyane emsini seza emhlabeni la kuhlala khona abantu, sanikwa amandla njengamandla abanawo ofezela bomhlaba. Kwathiwa kuso masingoni utshani bomhlaba nanye into eluhlaza nowodwa umuthi, kuphela labo bantu Yesu abangenalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. Umuntu ongenalo uphawu lukaMoya Oyingcwele uzosala ohlwithweni, because uMoya Oyingcwele sibekwe ngayo uphawu kuze kube usuku lokuhlengwa. Ukuhlengwa uhlengwa entweni eyingozi ebuhlungu, uhlengwa ekufeni, then kuze kube usuku lokuhlengwa luthi sisuswe emhlabeni sihlwithwe, sihlengwa kulezi zinto ezibuhlungu ezayo. Now emhlabeni kuzosala-ke uNkulunkulu adile nesizwe sakwa-Israyeli. Uma ufunda Isambulu chapter 7, iy'ngcebo zikaNkulunkulu zibekwa uphawu, ngoba laba abanophawu lukaMoya Oyingcwele sebehambile emhlabeni. Sekusele manje labo-ke abangenaye uMoya Oyingcwele. uNkulunkulu useqedele uhlelo lwakhe alumisa washaya uphozi isikhathi kufika uJesu Kristu. Ngenkathi amaJuda emkhaphela uJesu esiphambanweni lwami uhlelo kaNkulunkulu concerning isizwe sakwa-Israyeli, sona a natural Israel. Manje uNkulunkulu ngomusa wakhe ngokukhetha kwakhe uzobabeka uphawu, uzothumela ingilosi. Ofunda uchapter 7 soNsambulu, babekwe uphawu. Abantu abazobe bengenalo uphawu lukaNkulunkulu bonke bazoyifila lenhlupho ebhalwe lana, abazobe bephila emhlabeni. The best thing you can do now ukuthi ukholwe inkosi uJesu umvuma abe inkosi, uphenduke ushiye izwe nenkanuko yalo, uyinekela ngokuphelele kuJesu, umukele uMoya Oyingcwele abe uphawu, ukuze uJesu mayelanda ibandla lakhe elingcwele gelekeqe akuthole nawe ngenxa ukuthi unophawu. Lento yophawu is very important, right? Uverse 5 Isambulu chapter 9, sanikwa ukuba singababulali kepha sibahluphe izinyanga ezinhlanu. Lesi sikhonyane lamadimoni, igama elithi sikhonyane i-figure of speech. Amadimoni kahlehle lawa anikezwa amandla, akhomandwa ukuthi hambani niyohlupha laba bantu, ningababulali, bangafi, kodwa nibahluphe bezwe ubuhlungu izinyanga ezo-5. It's like ubuhlungu basesogweni buzobe busemhlabeni. Ubuhlungu bamadimoni obenziwa amadimoni avela esogweni kwaLasha, lobu buhlungu abantu bazobe experience bephila la emzimbeni emhlabeni bengafile. Njengamanje abantu, umuntu mayefa engayenzanga intando kaNkulunkulu uyalahlwa esogweni noma uyalaphana eHadesi. Already bayahlushwa labo bantu apha eHadesi. iBhayibheli lisifundisa lokho. Uma ufunda uLuka chapter 16, uqala lapha ngithi uverse 19 noma uverse 20, uLazarus nesicebi uthi sithi isicebi ngiyahlushwa kuleli langabe. So la madimoni avela lapho-ke ayabahlupha kwemanje abantu abalapha ngoba bayenzanga intando kaNkulunkulu, banaka iminako yalelizwe, bathatha i-idea kaLucifer kaSathane balandela yena, bamphika uNkulunkulu ophilayo, bamphika uNkulunkulu obathandayo laba bantu. So-ke manje bakholwa amanga amadimoni. Manje ayabahlupha amadimoni lapha nakwaLasha. uNkulunkulu uzowasusa, uzowalethela amadimoni la emhlabeni azobahlupha abantu bephila bengafile, bengawushiyile umhlaba, bekuwumhlaba for 5 months, bese vala lento kuthiwa ukufa, bangafa abantu. Cabanga uzwe ubuhlungu, ufisa ukufa kodwa akufeki. Ilokho okubhalelwa abazali bakho. Alright, izinyanga eziyisihlanu nokuhlushwa kwabo kwaba njengobuhlungu bukafezela nxa emqonsela umuntu. Verse 6, ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa bangaze bakufumana, futhi bayakufisa ukufa kepha ukufa kubabalekele. Uverse bani? Uverse 6 ucacisa kahle lokade ngikusho. Abantu bazofuna ukufa ngeke bafe, bazothi bayakulandela ukufa bayakufuna, then kubabalekele ukufa.
kusho ukuthi lobu buhlungu buzobe bubuhlungu ngendlela ukuthi umuntu afisa ukufa, kube kungekho ukhomitha i-suicide ngaleso sikhathi, because ukufa kuzovalwa, uzosuswa for 5 months ukuze bakuzwe lobu buhlungu lobu. Cabanga lento izokube ikuhlupha for 5 months, ubusuku nemini, second by second. Bazofisa ukufa abantu ungafiki, and lamadimoni ayaliwe akhomandiwe ukuthi ningababulali, nokufa nabo kwakhomanda ukuthi ningavumi. Kusho ukuthi umuntu angathatha isibhamu asibeke ekhanda adedele inhlamvu yime ngisho njalo, ngendlela ivesi elisho njalo. Ngizama ukuthi ngenze ukuthi i-understanding yethu ibe ngcono. Nawe mhlawumbe ungayenzela sakhe isibonelo, ngisho wathatha isibhamu usibeke ekhanda, ikhasethi yonke inhlava ngazi uma kuthiwa zingaki ekhasetini, uyidedele ekhanda zonke igcwale khona, ngeke uzufe ngoba kusona isikhathi sokuthi ufe kulo 5 months. Kufuneka ubuzwe lobu buhlungu lobu. uNkulunkulu owenza lokhu, ukwenza kubantu njengoba sishumayela njengamanje sifundisa kanjena, bayanxapha, bayadelela, bayacasuka, bayadinwa, bayasihlupha, bayasizingela, bazizwisa ubuhlungu, basiplenela kabi, bahliphisa igama lethu, basikhuluma kabi, then abafuni ukuphenduka. Bayazazi ukuthi kubonile, bayawudinga umusa kaNkulunkulu ukuthi abathethelele bona okwabo ukuthi bavume, bayibone ukuthi bayizona, bafuna ukwenza lokho. Thina-ke sikwenzayo ukuthi sidela konke kwalelizwe, sihlukanisela uNkulunkulu wethu nabantwana bethu, bayasilandelela, bayasihlupha, bayasihlukumeza. Then kuzobe kwisikhathi-ke se-revenge kaNkulunkulu, ngoba uthi uNkulunkulu impindiselo ingeyakhe, yingakho thina siphindiseni. Bayenza into abayenzayo, uJesu siyalela ukuthi umuntu uma ekushaya ngapha umnikeze ngapha. So i-revenge thina siyenzi, lithi iBhayibheli ungabuyisele okubi kokubi. So-ke isikhathi lesi ukuthi uNkulunkulu asiphindiselele lesi sikhathi. Right, ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa bangaze bakufumana. Okay, futhi bayakufisa ukufa kepha ukufa kubabalekele. Death will run away from them. Woza kufa, ngifuna ukufa. Umuntu kubiza kanjani ukufa? Uya kanjani ekufeni? Njengoba sengilanisele ngesibaba, uyoyiphosa esitimeleni, ayihambe yoma entabeni, ayiphose phansi edwaleni, athi ufuna ukuphahlazeka, ayifake phakathi emanzini, athi amanzi umfula ugcwele, ayifake phakathi ezibeni, ngeke azafe. Ukufa kumbalekela ngaleso sikhathi, ngoba lo 5 months kufuneka lamadimoni avela lapha kwalasha amzwisele ubuhlungu. And ubuhlungu balamadimoni bufana nobuhlungu bofezela abala emhlabeni. Imagine uma kuthiwa untinyelo ufezela, lokho imtinyela, then kodwa wufi akufeki. And ofezela abala emhlabeni khona ofezela abanobuthi abathi uma bengitinyela uvuvukale, then emva lokho uma igazi ngenxa ukuthi usuqonjelwe umzimba, imithambo iqumbile, inesihlungu siyafezela bese uyafa. But ukufa ngalesikhathi kuyobaleka. Asikwazi ukuthula singazisho lezi zinto bazalwane ngendlela esibuhlungu kanje. Lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njalo kuyithanda wena. So uma mina ngiyithandela ukuhlengwa kulobu buhlungu, kule nhlupho, kulolulaka, ngiyayithandela ukuthi ngihlengwe. Angikwazi ukuthula-ke ngingakutsheli wena ukuthi nawe nanti ithuba. Umehluko ukuthi nje phela awuphoqiwe futhi ngeke ngikuthathele isinqumo, kodwa njenge-fellow human, fellow brother, ngizokutshela ukuthi madoda, nansi indaba ebuhlungu, ngenayinaka yini, nansi into ezokwenzeka. Kodwa lisekhona ithuba ukuthi sibalekele lento ezokwenzeka ngokuthi sikholwe inkosi uJesu, sidele konke, siphume kuma-systems alelizwe, siyihlambulule, singcwelise, sithande uJesu, senze intando yakhe kuphela, sigcine imiyalo yakhe kuphela. Ithuba ilelo njengamanje. Verse 7, nesimo sesikhonyane sasifana namahashi alungiselwe ukulwa. Sekuyadescribe-wa, sekunikezwa i-description yalesi sikhonyane. Uzubona phakathi amadimoni. Isimo salamalukuzana isikhonyane. Uma ucabanga ngesikhonyane ucabanga lamaqhwagi lawa ahambayo eyiqulo amaningi ademeje ihlahla. I-description manje isiyasikipha kulo mqondo. Isimo sawo sifana namahashi alungiselele ukulwa, amahashi ezempi. 2, nasemakhanda aso kukhona okunjengemiqhele efana negolide. Ngiyaqala ukuzwa into enjena. Nobuso obunjengobuso bomuntu. Olu hlobo lwedimoni lolu.
futhi sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane. Lamadimoni lawa anenwele enjengenwele zawesifazane, ubuso ngathi ubomuntu. Lento lena into engachazeki ngokwe-understanding yethu, kodwa siyithatha njengoba injena, and lento izophumela emhlabeni abantu bazoyibona njengoba uJohane aboniswa yona ngombono. Izophuma literally lapha kwaLasha, ize la emhlabeni bayibona abantu, izobahlupha, izobantinyela. Namazinyo aso ayenjengawezingonyama, ingonyama, right? Ingonyama, ibhubesi. Sinezivikelo zesifuba njengezivikelo zensimbi, nomdumo wamaphiko azo yezwa ifana nehashi, ifana nomuntu, inwele zomuntu wesifazane, yabona, amazinyo engonyama, ibhubesi, unamaphiko futhi lento, yabona. Nomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamahashi amaningi ezigijimela ekulweni. Asathi siqhubeka ngegcina verse 12 vele ngishilo. Sasinemisila efana neyawofezela inezindosi, inodosi, nasemisileni yaso kukhona amandla aso okona abantu izinyanga eziyisihlanu, 5 months. Sinenkosi phezu kwaso, ingelosi yakwaLasha, igama layo ngesiHebheru lingu-Abaddon. Then kepha ngesiGriki linegama lokuthi u-Apollyon. Igama elithi Abaddon ngesiHebheru noma ngesiGriki Apollyon igama elinye likaSathane, Lucifer. So lezi ingilosi zobumnyama, amadimoni lawa azobe ebuswa eholwa inkosi yakwaLasha, uSathane uqobo. Kuzohlushwa abantu la emhlabeni. Kusho ukuthi uSathane namadimoni bazobe begijima la emhlabeni literally for 5 months behlupha abantu. Lamadimoni indlela akhandwe ngayo, lamadimoni lawo indlela akhandwe ngayo akhandwe uNkulunkulu, but bawa noSathane. uSathane isikhathi of the angels. Zinamaphiko lezi zinto lezi. Now uNkulunkulu lezi zinto uyidale, uyilungiselele lesi sikhathi lesi, lo 5 months. Bona nje mabedaliwe emhlabeni lezi lento echazwa la, idalwe ukuthi izohlupha abantu for 5 months la emhlabeni, right? Sengishilo ngathi igama lika Apollyon, elinye igama lika Lucifer noma igama lika Sathane. Kuzana lesi sikhonyaneke, lamadimoni azobe eholwa uSathane uqobo. Kuzobe kuvelwa lapha elokhuzeni kwaLasha. Verse 12. Umaye oqala udlulile, bheka kuseza omaye ababili ngasemva kwalokho. Umaye lona kuzobe kukhalwa umaye emhlabeni, maye. Umaye oqala usudlulile, kuseza abanye ababili omaye. Kuzobe kubuhlungu lesi sikhathi kulabo abazobe besalile ohluthweni. Siyacela mntaka baba, siyacela mzalwane, siyacela mfowethu ukuthi dela konke kwalelizwe, vuma unikele kwabampofu, dese konke nakho unele kwabampofu, uyihlambulule uyingcwelise. Vume nje emoyeni wakho, vume enhlizweni yakho ukulandela uJesu, ube ngumfundi kaJesu full time, ukuze ubalekele lolu laka lolu. Uma ufunda iSambulo chapter 18, angicela ukusifunda ngoba bengisikhothile nje. Uverse 4. Ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini lithi, phumani kulo bantu bami, ukuze ningahlanganyeli nazo izono zalo, nokuba ningamukeli okwezinhlupho zalo eBhabhiloni. iBhabhiloni yile lidukisa izizwe zomhlaba ngesifundiso samadimoni, isifundiso sikaSathane lapha emhlabeni, ngama-world systems onke akhona. Then-ke basazojeziswa bonke abalandela-ke iBhabhilonian system. Manje uNkulunkulu nje manje usithumile ukuthi phumani bantu bami kule system yeBhabhiloni, kule system of this world, ngoba kunenhlupho engizibekele laba bantu abahlubukile. Ungayitholi uficwa lesi sikhathi, kungcono uficwe isikhathi sohlwitho egameni elihle Nkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane ukulalela kwenu. Inkosi yomusa isibusise. Amen.